Upper Deopani Bohakangtui along Matijong ni phai clear ni Jesu Christo uphan ke krayarat prek jama domination do an chingrumsi pre Christmas katalon pon Bible ang deng lukang deng pi hini lapenang deng sokya palong nili nangli tumaphan ningarong berta kimi vanlo wathi PNC jumisen arnamalam thanpo May Chingchia Prang Arlong Parla Baptist Church Yuda Tumpen Praise and Worship along Jumisen Kilun Gikan Parju Ponsi Ning Parongpo Apitu Reverend Wilson Rongpi BCI Pen Kachari Pon Jaime Gateng ECC Pachon Pon Lapen Kachupha Aluhiaman Pen Sonjet Inti Kathar BA Master of Divinity Alang Lipen Arnamalam Jumisen Pen Pre Christmas Lam Thei Than Pajirmi Pon Meelong Kachetong Dun Aluhia Tumaphan Jackson Ing Tipensi Karbi Aman Pen Pohoi Pakpak Pen Archupon Kijut Si Mei Phu Pen Ahirjumi Hangsi Upper Deopani Bohakangtui along Pre Christmas Ajai Mek Misen Pen Pajutpon Luke chapter 2:10 along sidum clearly thidangmo and then Luke ke Christian mo ni lasi coba ta hai ko ni the kotomo la dong sidum kono nong si chenanda mo ke judge ke evidence nang what is the proof nang non thang mo malang ahong ma coba ma evidence filo ito dang itu evidence filo mo ke Luke ang den ke isi lo ben ke thom tong ke Luke investigated very carefully Nang pamelong lasong ahok ma cobai ma ni alang ni tali pamesi lasong ketok number 1 number 2 bangke mass witness of safer home hana so biasa ke biatum latuma witness tapi inun pahini kali latum na tekla pan phenglong buke bangpan witness sipi Luke chapter 2:20 hada tekor khandam bangpan khandam netum ahok pen tekla pan phenglong Don't see innovate si kan mo de la song ki income but hallucination and take back aso ni police ta ke mass kusiko kano tale birisa ke dia tu na ke ngol kusiko la song witness mo kilo number 3 bangke discipline so pirte atar mahan the ke ahok ke itung pur kalang ke discipline so mahan ke prang ben ka professor ka montri ta kalang do andaya pen 700 years upon Ajaya pen kosong si mahang tegdima lasol exactly kamanti tanggo